ndabakunda cyane mbifuriza ibyiza. Ni Clever Bemba kandi namwe ziko mu nkunda cyane. Abakunzi b'Intare Official mwakomeje kugira ama confusion, mugakomeza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ku bijyanye n'imirwano iri kubera mu bice bigiye bitandukanye, ariko hakaza ikibazo gikomeye kijyanye no kuba bavuga ko intare za Sarambwe zigiye kwikura muri Uvira ndetse na Makobora bakaza mu gice cya Runingo. Ndashaka kugira ngo ukuri kose muze mukubonere ahangaha, ariko mbere y'uko wenda mbahereza uko kuri, Clever Bemba bimvuye ku mutima ndababwiza ukuri ko intare za Sarambwe ntabwo zakora iryo kosa ryo kuvuga ngo bagiye kuva mu bice babisigire aduyi, agende yice abaturage, agende atsembe akore ya jenoside yamaze gupanga. Murabizi ko ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikijyanye no gupanga jenoside cyamaze gutegurwa, kiragenda kirapangwa, ikiriho ni ukugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Ntabwo rero intare za Sarambwe amadubu bapfa kwemera yuko ibyo bikorwa bibasha kuba, nta nubwo bakwemera yuko bikorwa bari kurebera. Niyo mpamvu wenda turaza kugira ngo tugire ubusesenguzi dukora, mubone n'ukuri kose, nubwo wenda iryo tangazo ntaribashe kuza kurisoma, ariko mubone ukuri kose ku bijyanye n'iki na biriya byo kuvuga ngo intare za Sarambwe n'amadubu bagiye kuva muri Uvira. Ukuri kose ndashaka kugira ngo muze kukubona. Mbere ya byose rero ndashaka kugira ngo muri uko kuri kose ariko tumaze twakwigira ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba rero byitwaye gute? Turabanziriza muri Bashari Mokoto, munyihanganire gakeya. Yes, turabanziriza muri Bashari Mokoto, tuze muri Bashari Kayembe nubwo nta birwanyije birimo, tujya muri Bwito, iyo ni sheferi, muri groupement Mutanda, ariko tunagaruke muri Sud Kivu, mu bice bigiye bitandukanye. Turavuga ahantu henshi, ariko turibanda cyane mu bikomeje kuvuga ko intare za Sarambwe ndetse n'amadubu bari kwikura muri Uvira. Icyo ngicyo rwose ndavuga ko ari aricyo kiganiro turi buze kuganiraho muri kino kiganiro makuru bitandukanye wenda n'ibindi. Reka maze nabahereza kuri ama update mu bice byose bigiye bitandukanye, mbabwira uko bimeze, ubundi twinjire ku ngingo nyamukuru. Hariya murabizi ko muri Bashari Mokoto muri lokalite Buse Kalongi mu minsi yatambutse witwa Simoni wishwe na Wazalendo, Imana imwakire. Hejuru yo ku Buporo naho hari ibikorwa byabaye, baraza bica umushefu, ndibuka ko mfite n'amazina yiwe. Abo ni ba Wazalendo n'izo FDL n'indi mitwe yitwaje intwaro uvuye hariya za Rubaye. Muri Bashari Mokoto hariya za Hembe witwa ngo ni generali, uno ngo yamaze kuba generali, ni umutoproclame, yari afite imyaka myinshi ari muri prison centrale ya Munzenze, avamo. Ubu ngubu afite liberite, ari kurya agasamaki, akarya akanyama, akiba, akanywa ka byeri. Ubu ngubu ni Noheli, nawe ukomeje gukora ibikorwa byo kubangamira abaturage, ndetse akanategura operasiyo zo kujya kwica abandi baturage za Karembe, afatanyije n'Twahise wa Nyeganyega. Hari n'akandi kajama nako bampereza amakuru yabo, uri kumva ko bakomeze kuba benshi. Hakiyongeraho ko kuba mama 23 iri gukorana na operasiyo kubahiga, ikabafata abandi ikabica. Rero tuvugisha ukuri rero, ngewe nka Clever Bemba, ntuzambwira ngo mama 23 yapanze operasiyo kugenda igafata. Ntabwo uri kujya gufata urajya gufata umuntu ufite imbunda, ariko uwo muntu ufite imbunda yakuvisha imyuna, burya arakurasa kandi akagukomeretsa. Niyo mpamvu kujya kumufata ugomba kugenda witeguye, ukaba wizeye yuko umugeraho uhonda.
hari umutipe wari kumbwira ati ngo ubu ngubu ntabwo bazongera gukoresha ihama isanzwe, kuri abo ngabo banze kumva ni ugukoresha iboro bita kinubi, ya yindi imena amabuye, kuko umuntu wanze kumva bari ahangaha muri za ntuza za Sabyinyo, bari kubamanura za Cengerero, bakamukubita bakamushwiragiza bakamugeza muri Nyiragongo Rucurose, bakamugeza za Tongo, bakamwambutsa bakamugeza Gicanga, bakamumanura za Mweso, bakamwuriza muri Bashari Mokoto, bakamugeza hepfo uri kwerekera bakamugeza Karembe, bakamugeza hafi uciye muri kiriya gice cy'epfo ya za Nyabyonda, hariya za ntuza za Nkera. Uwo muntu urambwira ngo kugira ngo yumve azapfa kwemezwa ino bita marito y'abamenuzi, iy'abamasose azemera, yayindi igikubita ibuye ikarimena, bisaba kugira uzazanye n'indi y'abakokaseri yitwa Kinubi, niyo yitwa Kinubi, ukubiteho kugira ngo abashe kwemera. Abo ngabo nibo ubu ngubu bari kwemezwa, ariko ubona ko nabo bari kwemezwa ariko bakemera. Ibyo nshatse kuvuga ndumva ko byumvikana, bari banze kwemera ariko bari kwemezwa. Kanshimire kuba bari kwemezwa kandi bakemera. Muri Warika rero mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Ikobo, muri Kisimba, ayo ni amagurupe mariko ari muri Wanyanga ndetse Rubereki, intare za Sarambwe zifite 89%, barabura 11% kugira ngo reisite ibashe kuba iyabo. Muri secteur Katoyi ni 98%, kabiri baracyagafite ku ijana bawazarende, 98 iri ku intare za Sarambwe. Ubona yuko babandi bo kwa Kirikico, Matata, wa mugenzi wabo Delta Kigingi, ino bagabye igitero bakaza bakica umushefu hano hejuru ku Buporo, bahita ngo ni iriya centre, bahita ngo iki, aruna yanditse, baramwishe ariko baragenda, ariko ubona ko arizo za wazarendo ziraho hafi, ziba ziraho hafi kugira ngo zize kugaba ibitero byo kwiyahura, noneho baze bica abaturage, abandi bahungabanya umutekano wabo bongere bagende. Ntacyo bizabamarira, nta n'icyo bizabagezaho. Ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe. Abakunzi rero b'Intare official, ndababwiza ukuri ko ibintu bimeze nabi kuri ruhande rwa FARDC, kuko bamaze kubona ko bamaze gutsindwa urugamba, bahitamo gutangiza urugamba bakoresheje drone. Bakoresheje drone. Umuntu ari kugenda mu gikuru ntabwo yabura amase, nibyo ngibyo, ariko ibi ngibi bibaho. None se nkiriye nikore biriya wavuga ati ngo ntacyo yakoze, ahubwo wanayigaya wajya kwishakira imiti. Reka twize rero kuri runo rugamba rukomeye, abantu benshi bakomeje kwibazaho byinshi ku bijyanye na Uvira, ku bijyanye na plene ya Tanganyika, Makobora nayo. Abantu benshi bakomeje kuvuga ku bijyanye n'uru rugamba, bavuga ati intare za Sarambwe zitsinzwe urugamba, ariko hari abantu benshi bazana ndabyita ngo ibihuha, ati Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko Lieutenant Colonel Wiringoma amaze gupfa kangahe koko? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, amaze gupfa, buno ni ubwa 5. None se agenda azuka, bigenda gute?
si we bishe wenyine kumwica ku magambo, bishe na Joseph Kabila Kabange. Haza kuzaho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wabayeho, bamwita ngo ni umwe ni umusaza umwe ujya ugenda ucumbagira, sinzi akabazo ko yabaje guhura nako, naye ngo yapfuye. Abo bose nibo bandi bagenda bicwa na guverinoma Kinshasa, ariko bakabica mu magambo. Uribuka ko Jenerali Byamungu yarapfuye, yishwe na Kinshasa ku magambo. Colonel Nanga yishwe na Kinshasa ku magambo. General Major Emmanuel Sultani Makenga yishwe na Kinshasa ku magambo. Lawrence Kanyuka yishwe na Kinshasa ku magambo. Barinda bamushyizeho demi-mort ku magambo. Kazarama bamushyizeho urupfu kabiri ku magambo. Nsabimana, Colonel Nsabimana bamushyizeho urupfu ku magambo. Amani Nzenze bamushyizeho urupfu ku magambo. Nuza guverineri igihe Castro apfa bamushyizeho urupfu ku magambo. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Baterasto. Uno administrateur wa territoire ya Masisi bamwita Emmanuel bamushyizeho urupfu ku magambo. Ninde wundi? Ni benshi ntago nabasha kubarondora. Ngewe Bemba banshyizeho urupfu ku magambo. Narasi w'Ikarenga bankubita ikompora ncikamo, baragenda niba barafashe ibitenge bakabyorosa imitumba cyangwa iki, ati nguyu Clever Bemba umwana w'itambi, ndi umujogo, ndi umusindi w'umunyarugo. Ati wa musindi wanyu nguyu yapfuye. Ngewe ruri kubivuga, ngewe apfuye icyo gihe, ariko ese ni umuzimu. Baragenda barabitegura, bamaze kubitegura berekana ko ari abantu benshi bapfuye, n'ubu ngubu bakerekana. Noneho igitangaje bagiye kuvuga. Berekana uburyo Alliance Fleuve Congo ivuye hariya muri Uvira kubera menace za FARDC, kubera igitutu cy'amahanga no kuba bakomeje gupoteza. Ibyo ngibyo biraza gutanga iki? Nta kuri kurimo. Itangazo ryasohowe na Alliance Fleuve Congo 23 na Colonel Nanga, coordinateur politique, yavuze ko bo biteguye kuva muri Uvira kugira ngo haboneke agahenge, ariko banongeraho ko batavuyemo kugira ngo Wazalendo, FDLR, FDNB, ya mitwe yose yitwaje intwaro kugira ngo ize kuhaba. Byumvikana? Ati mu gihe iriya mitwe yitwaje intwaro izaza, tuzahita tugira ute twongera tugaruke tubabwira ati nitwe twari tuhari. Ikindi nuko communauté internationale za UN bagomba kugirana amasezerano yanditse na M23, bakavuga ati muduhaye agace, kano gace natwe tugasigayemo, tugomba kugacungira umutekano, bakagirana amasezerano. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubahereza pfa gutanga bugoryi. Ni ibintu bigomba gukoranwa ubwenge ndetse n'ubuhanga. Ntabwo Alliance Fleuve Congo M23 AFC yavuze ngo yavuye muri Uvira, ahubwo yavuze ati turayivamo wera kano kanya tubahereje rino tangazo. Mumaze kugeza ingabo hano ziri netre, zidafite aho zibogamiye,
zo twizera ko zizacunga umutekano w'abaturage, ariko se ninde uzi ngo izo ngabo zo mu gihe gihugu? Ahubwo se ninde? Abantu ntabwo mwagira n'ubwenge, abantu bose wenda, ariko abantu dufite ubwenge. Ndavuga ibigarasha n'utugara bari kwandika ngo barahavuye, ngo baragiye, ngo bari baravuze gutya na gutya, ngo Amerika ngo iravuze, ngo MONUSCO ngo Liyoni ngo iravuze, ngo Union Européenne iravuze, ngo SADC ngo iravuze, za Ndagashwi ngo ziravuze, Ndakavuna umuheto ngo iravuze, za Nyeganyega ngo ziravuze, za Bohoza ngo ziravuze. Ibyo ngibyo no, nuko UN Nations Unies igomba kumanza yakwandikiranwa na M23 n'inka byari by'Uburundi by'Abarundi bagiye bakora, bakabasigira icyo bagahita bagihereza interahamwe. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni ONI, hagize ikiba umuturage ahungabana, si twabahereje ibice? None kubera iki abaturage bakomeje gupfa bari kwicwa na wazalendo? Icyo gihe n'uvuga ngo M23 izahita igaruka muri cya gihe bati nitwe twabahaye, none ntabwo mugishoboye kurengera inyungu z'abaturage, twebwe tugiye kuza turengera inyungu z'abaturage. Uri kumva ko politiki ya M23 ni politiki irenze igipimo, ntabwo ari politiki y'ubugoryi bwo kwiba ingurube, kwiba inka, indi yabaye inyasi. Ariko inyasi ubu nasigaye atinya kumbwira ikinyarwanda akambwira igifaransa. Ese uzi ko ntazi igifaransa ye muhungu? Est-ce que tu crois que moi je suis ignorant? Moi je ne suis pas un andikouti. Toi tu es imitilage. Est-ce que tu connais le terme d'imitilage? Ntabwo ari bya bindi byanyu wanze kumbwira. Ubundi mbikore interprete, iryo jwi wasanga ari iryande, ko igifaransa uvuga kirwaye kimeze nk'icya Bemba ngaha, ko naza nkagikora interprete ugasanga n'ubundi natandukanye, kandi nkabivuga bakumva ko ijwi n'ibyo ari kumbwira ari wowe. Njyewe singutinya, ubwo ngo ndakubaha se? Ndakubera kuki se? Kubera ibyiza byawe? Singutinya kandi nta kindi cyo mvuze, ariko reka mubwize ukuri, mugire ubwenge. Sinzi ko nzubaha umuntu utagira ubwenge, hari icyo navuze. Abandi rero bakiri kumwe n'abo ngabo mvuga ngo ntibagira ubwenge, nabirangije. Ariko ubwenge wabugira amaze kwinjira mu cyama. Nta handi uzagirira ubwenge, reka mbikubwire, uretse kuba ubashije kwinjira mu cyama ukati nisha jiunga. Reka mbashimire rero abakunzi ba Bintare Official, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, kandi mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese udukunda kandi wifuza ko ibyiza byose bitugeraho. Mugubwe neza.